langsung ciri dua bangkai pondok nadalo. Amat dumdo halat dum bangkai kita okiri amalas so dum bang so ciri thegi cho opat thang nadalo. Amasalang pondok ahe balong apok siri damasi ciri thelong lok. Amasi so ciri the pai thelong ni damlo dikreng pora bangkai abu asok abu nangkur sensana. Amasi taronong sopo Absoba mentu gicuji asal anik kehang pacor iara lo masih so mentu cohang namdu mahem tamro amasi penanso la penu suku tamsi kudang lerok pen hala suku bangke la so kanci pia phat theklo amasi kaciru ne la sikenai amasi kaprek bahai anta khoi khedan lo amasi sajok ke Dumaba la sosok NP damsi la sosok Fan Fajir lo ansi ala keciru pihak amasi itu tapon dan aku masih pon lo ha pai beri damlo digreng kaporo bangke sokabu nangkur sensan sitamen amen bangke batuta itu akhe lo cini bang amasi bang botek musuh tuju karle itu kecuan bangke masih cumi bom coba lo amasi Karbi itu kita colo kita amen cini ne masih kicumi api bocor. Ama kicumi api bocor masih kathia bang kathera macam ha kuleng bang cekat tujuh alang sini songpen ke bang nanti 2 दिन cetam tujuh lo adi ke oi masih manteng ibang be amen cini bang be. Amasi cekat tujuh api itu karbi itu bang ke aku dingri dinglang kutak tak lalu. Amasi aku Terono sopo bang mathalo masih tu konasi kaci kena mai tu cingthuk nangku masih sanglang loha kuning api long nak lalu masih aku promsing po bang thuk nam tu si bang lo amat kaci bang ke de hem nam dun de masih jimti malo masih nang dun chok dak pen de phanang thuk not isu jang tu masih dak jimti malo masih Ilitum tentu tak sok curi belum kalau terjimti beri nangkok kelalo masih jimti belum masih buar dak kontrol masih ha hem lirak lo kalau ter adi kepang sama tuan masih ciru karcu padonai masih nang pincong lo masih tentu ter itu hajak ikan abang ke nang pelang lo masih irigasi nang kaya hut bensi ilitum labang so juta tu nak bincang ke situ, si hajak ikan ke itu pasal thomdok bang, aprang ake sara lu se potong lang ibu, kecengsi kalau te soklit kang thulo, rinong cinti lai silo, lasi adun thu bang ke hendu bahi ke kan mate, kalau ta adun thu la bang kecengsi ke la sobroi soksi, lalu lasi kecengsi bang ke Kathar pura tuh bang kepincong lo, mana renong tinggi hai hui, ala bangke, borli ekiri husin pincong lo lepen, adun thu hendu bahi bangke, la bangke harbi bang jang si pincong tekang lo lepen, nom laki junsi sobroi soksi bangke laki rukasem akai husin pincong kang lo lasi, laki thoma bangke hajak tekang lo, lasi, jadi tuh mo hala porong bangke tikoji masih alam Dulu thapon cholo, kopi apa sih tu ke kanan tok ba polote lahelo, itu lokhi lo me mate sok aphat karcu ke sohai adikan, lasi lam lo, ilu tipe sih hajak ke kanan tok bang bang, lasi cok lo polotang tenon bang ke cengkot hina, lasi ke cengsi, lasi sedang aku, nunse ke plan